Mae fe well bod yn mart gyda mam a dad na bod yn ysgol gyda teachers yn dysgu maths a bethau. Sa'n hoffi maths, so mae'n well cwmto defaid na cwmto rife. 10 munud i fynd nawr, cyn y sêl. Oh my goodness! Fi'n nerfus, ie. Chod, cyn y sêl gytra, ni wastad cael top bach. Sa'n lli gweld top dyn nhw'n heddi. Jyst rhywbeth bach i cadw'n calm y fe. Jyst gobeithio ar mynd diwedd y dydd, byddwn ni wedi cael pris teg amdano. Ni gyn i moyn, pris teg, a bod ni wedi gwerthu nhw gyd. Mas o ffordd wedyn, a dechrau tôn ar gyfer y blwyddyn nesaf. Dyma ni, hyrddod gyntaf i fynd o dan y morthwyl. Maen nhw'n hyrddod da, ond ddim falle wedi cael yr un sylw ar gyrion sydd ar werth nes mlaen yn y dydd. 5 and go, 5 and go, 5 and bit of 5 and bit of 5. At 5 and bit of 5, a voice behind at 5. At 5 and bit of 5 and bit of 5. 800 behind it is you coming in off. 800 behind it is dead. At 800 behind the left at 800. Behind it 8. At 750, 750, 750. Here I've got at 750. There at 750. I hope so anyway. Look at it. 712 is up forward. We're on to 713 there now. Look at the top line on him, boys. At 650 now. 650, 650. Coming for 7. 7 and bit of 7. At 7 and bit of 7 and bit of 7. At 7 and bit of 7 and bit of 7. 700 left it is behind it. At 700. Powell behind it. 1,011. Solid strong lamb this one. Solid strong lamb it is there now. At 4 and bit of 4. At 4 and bit of 4. 54, 54, 50. At 450, 5 and mid. At 5 and bit of 5. 55, 55, 50. 850 anybody else. At 850. Behind left, 850. Behind left at 850. Dechreuad da, ond nawr mae'r pwysau'n gwasgu'n drwm ar y ddau ohono ni. Ie, 1820. So mae'r ein i gyd â chi fyna. Aros di fyna de? Ie, mae hwnna ddim bod. Hyrddod gorau Shadog 2024. Ha, boes bach. Mae'r straen yn aruthrol. Now then, ladies and gentlemen, we'll start from Mrs. Howell Shadog, this time Land of Soul, come on then. Look at that for a sheep to start from the Howells. 1,700 guinea and beta, 1,700, 1,700 beta, 1,700, all out in the pen here. And I sell now this time at 1,900. Lloyd, thank you very much. Had them before. My favourite. 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2. It's in front of your half. 4, 6, 2, 6, 8. 3,000, 3,2, 3,5, 3,8, 4,000, 4,2, 4,5, 4,8, 5,000, 5,5, 6,000, 6,000, 6,000, 6,2, 6,002. Are you sure, lads? 6,002. And I sell this time at 6,200 guineas. Really cost. Look at that, what a great top. Well put together, these Shadog sheep now, lads. Anybody where for him? Come on, 1,200, 1,000, 1,000. At 3,000 guinea and beta, 3,000, 3,000 guinea and beta, 3,000, 3,000. Well, we're off and over here and nobody else at 3,000. 2,2, 2,002, 2,002. You have 2,002. And I sell this time at 2,002. Lloyd as before. Last but by no means least, look at that. By the digger sire again. Anybody where here? Stand on 1,000. Stand on 1,000, see if they're shouting. 500 beta, 500, 500 beta, 500, 500 beta, 500, 500 beta, 500, at 550, 550, 550 beta, 55, 56, 850 beta, 58, 50, 850 beta, 58, off and away at 850. Thank you very much. And booing. Thank you very much. Thank you, diolch. Waw, nath Chris Armstrong yr auction ie. Fab job. Fab. A ni wedi torri'r record heddi. I ni, fe. 6,200. Oedd wedi bod yn un o'r ffefrynnau o'r dechrau, really, a wedi mynd i gartre da, so ddim gofyn am gweith, really. 1,000, 2,2, 2,2. Ni wedi gwerthu'r hwrdd mae'r un gorau yma am 8,000, fe. Wel, mwyn eithaf, lle dde'r dyn na ar yn dybyd yna, wedi lawr i'r ffarm, dwi'n meddwl, mae'n dod yma i wylo selection wrddod, fe. So, byddai ni sa'n cedi wedi cael y pris na ar y ffarm. A lot o rei eraill, ti'n meddwl, mae'n rhaid i wneud 2,000 i fanner, ond boes yr ardal hyn i nhw, fe. So, mae'n bod werth lam yma, Maen nhw'n gweithio lower i galed. Mae eisiau nhw ddechrau meddwl bod nhw'n mynd yn dod yn S4C. O, maen nhw'n gweithio rhywun o gloch. Mae nhw'n rhaid ddechrau meddwl o slow o lawr, neu dweud mae'n mynd i bara. Na. Mae gwaith cael yn talu ffordd a maen nhw'n gwybod fel mae bwysio i'r eitha. Dwrnod i gorfio heddi eto. Rydw i mam neu di dda? Beth mae'n neud? So, llai mateb o cwestiwn eithaf. So, mae'n upseto Doris, fi'n i'n brio'r ys 40 dios.
Move on. Diolch, Dad. Odi, mae yn waith caled, ond yn bleser pur I garu a fyne. Gyda'r gobeith, fydd na etifeddiaeth i'r plant, a phwy a wyr. A bydda nhw hefyd, gobeithio, yn dilyn yn ôl ein trad ni, ac yn mwynhau bywyd ffermio, fel nynne. Ond mae'n neis I gael y plant yn wrth ochr ni, achos maen nhw mas da ni'n hwyr y nos pan ni'n gwybod wneud pethau i'r hyrddod a'r defaid, amser wyna, a mae'n neis bod yn gweld wedyn y payday, yfe. No fancy teachers, ond fi'n dysgu mwy fan hyn na fi'n dysgu ysgol. Yay! Good girl, Sioned.